Так, туғандар, ассаламу-алейкум жамаат, ассаламу-алейкум, құрметті достар. Жалпы біздің Алам Хабар каналымыздың қатталушылары. Туғандар, барыңыздарға біріншіден Аллахтың тыныштығы болсын деймін. Негізі бүгін 2025 жылдың 22 июнь күні болып қалды. Ноқат районы Қараташ айынан барыңыздарға салам айтамын. Туғандар, бүгін негізі бізде ауа райы мына шундай. Негізі бұл шығарылыш bir özgöçe çıkarılış sebep degende menin özümdün dostlarım жалпы нашул Ноқаттын 2014 жылы бүтүргөн бүтүрүүчүлөргө биз бүгүн нашул Караташ айылы жакшы бир негизи бир достукту бекемдөө максатта бизде негизи ар айыл өкмөт кезек менен негизи оюн өткөрөт го. Волейбол жана футбол. Негизи туугандар бүгүн мына шу июнь айында биздин Караташ айылына очур келген экен, кезек келген экен. Буюрса Ноқаттын ар бир айыл өкмөтүнөн келген жигиттер буюрса мына ушул Караташ айылында могул жерде Кашыкчы деген жер бар. Ошол жерде могул жерде Асан ата деген чайканада буюрса кызмат болуп атат. Могул жерде досторубуз кызматтабыз. Газ буюрса шорбонун акырлары тартыла баштады. Ширин жоке. Ширин. Жакшы экен. Өтө сонун. Жакшылык болгон бир сүйлөп койбойсуң. Марика өтүп. Жакшы өтүп. Жакшы. Өтө сонун өтүп. Жакшылык болгон кызматтар. Кайрат. Анан айтам. Шорбонун Өзбекстан Алабукан эмес экен. Шорбо өтө сонун, ширин экен. Баалуу кызмат кылып аткан жигиттерден көрсөтүп койгон. Сафет Буланбы? Сафет Булан, ула. Адилет, жақта Баяман. Баяман бері қарап қоям бір даже. Естелік е. Үстіні тап жол ғой. Үстіге ем шығалық. Бүгінгі негізі жігіттер, Караташтың жігіттер мұна шындай. Қызматты атқарып атады. Мен жоғарыға шығамындағын болды. Шорба болды. Жоғарыға шығамындағын ошол har bir ayıldan kelgen bir ballardı ko'rsatib qo'y. Bir tartib qo'yayın ha dostlarım ha. Karataş'ın kaymaktagı, Maksat, Cengiz, Başko'lda var. Kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Az men bir sıra özüm tanып алгандарга да айтып коямын. Тамаңар таттуу болсун ha. Кайсы айыл? Зулпуев, а? Исамов ya. Зулпуев Исамов. Ulan hazır. Şurada birisi akıllar tartılıp kaldı. Evet, başka da var jigitler. Assalamu alaikum jigitler. Tamamlar tatlı olsun. Kaşkaldak ha? Kaşkaldak. Zulpуев. Kaşkaldak özü içemez mi? Ha? Oldu. Mököten Zulpуев da karası ha? Ha boldu, bek boldu. Kırgızata Zulpуев aralaş eken. Bu yakta da kalaş ol. Kırgızata Zulpуев aralaş. Murat kızmat eken. Bekten bir. Siz qanday bo'ladi? Yaxshilab, Jake? Yaxshi tatib qo'ying. Ha? Go'sht yo'q, go'sht oshmen kelib, tetmen kelib. Olsun. Kameranı sürüp var bugün? Ha? Sürüp var, doğru yere koydum. Yaxşı, oldu. Tamam, tatlı olsun. Tak, yakta şu İhsanov, Zulpуев aralaş. Nereye oturuyoruz? Ova. Bu kış paketleri taşladı. Ondan düşüp götürdüm. Ben bir kadar bir ötüp götürdüm. Çaki? Bir kadar bir çıkayım. Bir yakta da konukta oldu. Bir tartıp koyun. Nasıl evde? Assalamu alaikum. Kulatıp ha? Vardı kulatıp mı? Ha, öyle söke varlaş ha. Yaxşı. Tamam, tatlı olsun ha. YouTube'ga шында эле эстелик эди. Бүгүнкү число Алам Хабар. Мына бир секинден тартып коелу эле 2025 жыл 22 июнь жазасыңар. Кайсы жыл болбосо дагы. Башына кирген анда бир сүйлөп. Азырда сүйлөп коер келе. Ömür жоқ екен да? Ömür жоқ. Футболда мага кулатып бирди алып келдик азыр. Точно? Молодец. Болду, акырында результат айтабыз да.
Kulaklık teres etti abi. Oldu. Az futbolda negiz kim biri oldu? Karataş ha? Karataş. Eki Zupuyup ha? Berdik de. Ha berdik. Oldu. İkinci yarı yaxşı ko'radi. Berdik. Kim ötkaz olsa şol birlikten aldım. Oldu. Tamam tatmaz. Süleşeriz daha. Bakın. Bursa buga çeyin futbol oyunu öttü, endi futbol tartkan bolbay kaldı. Anan bursa voleybolda tartabız. 1-2 kim bulup anda ayam kıskaça köşede ketebиz. Жайгашкан жерим ошол анда Ноокаттын Караташ айлаймагы деп коет, Асан Ата деген чайкана. Yedemde konuktu. Анда көрсөтүп коюн. Ошо биздин айылга маяка чейин кетет. Кудасың бир сүйлөп койбойсуңбу? Yok sözgü sel kemirak. Siz azmaz sözge jogorак экен. Мына буюрса жогоруда айткандай алдыда волейбол оюндагы бар. Волейбол оюнда буюрса ошондо көрсөтөм, бир Караташ болуптур, эки Кашкалдак болду. Зулпуев, а? 3 каяк болду? Кашкалдак, а? 4чү? Кулатов. 4 Кулатов болуптур. Ой, негиз футболго биз мына жакта болуп, сый менен болуп, мына даярдап дасторкондучу. Ошого жакшы даярдык болбой калды. Анан буюрса азыр шорбосун берип алдык. Эми бул чыгарылыш негизи достукту бекемдөө максатта. Айыл-айылдан ынтымактыкка чакырып 2014 бүтүрүүчүлөр бул негизичи. Буюрса эми азыр аштылар татабыз. Олдосун, жок. Сүйлөп коесуң. Oynaganlardan ben interview aldım. Макс топ кандай болду атасың? Топ, мощный болду. Жакшыбы? Өтө сонун, жакшы. Биринчи месте болду. Караташ местный полярдык алды. Экини Экини Зулпуев, а? 3'tü Кашкалдак. Кулатов. Кулатов. 4'tü Зупуев 1 алды. Зулпуев. Акыркы местаны Караташ. Волейболдан ийгилиген, а? Жаке. Жаке атайы Россиядан келди, мына ушул оюнду өткөрөлү деп. Ростовдон. Dostluğumuz üzülmesin. Достугу үзүлбөсүн. Мен бул эстелик эди. Daima şunday binip жүрөрүн эле жейди оған. Спонсор болуп жүрөр досумчу да. Қолдан келишинче. Волейболго, футболго ушу бала 15 та форма берди спонсор. Ошондо болуптур. Бул негизи атайы Ростовдон келиптир го. Россиядан ушул оюнга деп. Болдосун. Болдосун. Ийгилик. Жакшы сөз калтырды. Kanka Baycıgit'e ilgili kalayız buna oyunda. Волейболго. Волейболдон. İşengen balya işi gibi şul. Baycık daha bir komentar versin. Валиктен акырында алабыз. Bayzit komentar verem diye. Yok şu an. Ошону алдыда мына салаттар кетти. Воу! Болду. Макс үстүнү карап кой. Салаттар. Бияқта да бирөө бар экен, э. Алып койгула. Бияқта да мына акысы. Ошондо экөөнү кармаган. Болду, келе бер. Канча убакыт бар да? 5 minut. 5 минутча, а? 5 минут. Аз бузабыз. О. О, бир уруп коюңуз дагы. Ама. Силкилдейт, силкилдейт. Күрүч баткендики. Мына бисмилла деп бузуп бериңчи. Оңголмен бузуп койбойсузчу, болору. İşte bu kadar. Oo, mına ister. Ya açtı buzu da dayım jigitler. Ya жақсылық, мияқтағын алайсың ба? Аз.
Çıkart az. Çıkart. Bu ne? Kapke. Baycı git. Dağlar ha? Dağı var bir yakta. Hani kök göçü. Ha. Göçtü hani. Yine yapıp salıyorlar. Baycı git kanattı. Danga. Sinirle başladık başta. Açıklı tavuklar temizliyor. Gece bir de daltırak olur. Neşte kadar? 2 kişi mi olur? O ek kişiden. Ek araba da yok. Hoş ne mekanı ne yapıyorlar? Tartışım qanday adlar? Tartışım. Ha. Nega? Ya bu nastroykasi o. O'zinde turadi hozir. Bu yoqqa to'yinchi. Net salg'anlarni taqib qo'yadi. Koy olmalı. Şaşpayt. Bo'lsa birinchi tovoqlar. Salındı. Shu osh bilan pishgan etlar ekan. Salg'an. Kaça tavuk oldu? Hozir bu yoqda 3 da, bu yoqda 4 da. 25 tane oldu. 6 bir bo'ladimi? Benden salıyoruz. Max bu estelik ekan do'stim. Lan ömür bersa 60-70 da daha. 80 İki orada ne? Karab sağla. İki orada. Ne kadar adam ha? Tokta işte çoğultayında çok. Altı bir kere. Koyrak yutlayabilir. Az koyraklı olanlar kanattır salıyor. Ciğer var mı yok mu? Abi ciğer farklı mı? Ciğer çok. Var, kolay açın. Kuyrukçu da ekan. Bir sene koydular biri 25 tane çıkarsa. Çok kadar sürüyor. Hadi yürü. Koy çıkıyorlar koy araba. Bitti tavuk kurarlar, ayda yazıyor. Toşak şok bir bolsa. Ayda öğrenci var mı? Sirkilde et bu. Gel. Hadi süle koyacağım. Bol. Bol sakin keler gila. Ha. Ya. Oğuz'dan giyindim. Ha, Ağustan geldi. Ha. Ne maşallah. Atoro tasdır. İkide. Ulan sıkıntı öylesine geldi yani birinci. Cepti yok. Az ayta az. Ya Samat diyorum. Kim at? Kaşık var mı? Olmayanlar alacağım sünnetten. Olsa onu öğrensin kaçık ya. Yakta bir tatlı var lan maşallah. Ha. O YouTube'a çıkartmamış. Bakalım. Dışarı aylandırıp tartıp koyar lan. Desteğilik adam. Aman tatlı olsun lan.
Daha gelelim. Bakın. Kıyavalar aldın mı? Жайнаға қаралған жерім берген. Mama geldi. Ha geldi. Sağa den sandırıp kadasın. Ekran başına var. Daha geldi daha. Bir adam sanıp bak da. Allah köp. Bir şey tatlı oraya nasıl gitti ha? Vestelik eden mi? Ne mi? Bak Afsan işte iştegenler var mı? Afsan işte iştegenler. Ha? Oldu. Sen toplayın. Allah bir öyle gel. Sen ayıtla. Daha gelir ona da toplattırış gerekiyor lan. Bak ona. Burası. Baş son mu? Çıkış gerek. Var mı? Makul tavuklar. Burası hem ağaç tartıldı, burası ağaçta cevemi voleybolga jo'naymiz. Futbol bitdi negizinde. Anlaş. Şimdi zengiz. Burası hem voleybolda kısa tartып berебиz. Akırında kim birinci место, ikinci место. Жайгашкан жерин дагы бир айта кетейин. Ноокат менен Кара Таш айылынын ортосунда негизи мына жерде ылдый жакта Ноокаттан чыгып келет, мuyактанчы. Бияка болсо ошо Кара Ташка чыгып барат. Мына жерде май коюучу жай бар. Ошонун эле жанында бул жерди негизи Кашыкчы деп коет. Кара Таш айылынын Кашыкчы деген жери. Мына Асан ата деген. Болду досу мына. Асан ата деген чайкана, эгерде кимде ким дагы айта кетели, номерлери дагы бар. Жакшы жер. Теннис ойной турган жер дагы бар. Анан дагы аш берип, кандай буйрук бербеңиздер, тамактын бүтүп баарын жасап берет. Анан бул жакта негизи навайканасы дагы бар, туугандар. Ошону да эске алып коелу. Ошол жерде навайканасы бар. Эгерде нанга дагы заказ берем дей турган болсоңуздар, ал жагын да эске алып койсоңуздар болот. Навайканасын да бир шара көрсөтүп коеюн да мен сиздерге. Haydi. Mana. Навайканасы дагы бар. Нанга дагы буйртма берсеңиздер болот. Mana. Ысык, мына ысык экен. Бая эле мен эми жүзүп атканын көрдүм эле. Буюрса тандырга жабып атат. Анан ошол экранга барып номерлерди калтырганмын. Билесиздер, ошол плакатта илинип турган баннерде. Ошол жерден алып, эгерде нан дагы буйртма берсеңиздер болот. Мына. Ушундай сонун жерде бүгүн биз Кара Таш айылы жалпы Ноокат районундагы 2014-жылы бүтүргөн мектепти бүтүргөн жалпы досторго ушундай бир жакшы нерсе тартуулап берип атабыз. Бул негизи кезек менен болот. Бул айда бизге кезек келген экен. Мына буюрса биз жакшы эми колубуздан келишинче сыйыбызды көрүп атабыз. Мына бул жерде чалаптар дагы бар экен, эгер далам дей турган болсоңуздар. Өзүбүз эми кызматтагылар тамак жеп атат. Чаке. Колдулакын аласыңызбы?
Так, туугандар, эми болсо волейбол оюн башталды. Биринчи оюн. Негизи команда аз болгондо байланыштуу. Волейболдо дагы команда аз, эми ошого оюн эртерээк бүтөт деген ойдобуз. Командаларды айта турган болсом, Беркибет болсо, ошо Беркибет биз жак бул Токтомат Жулкуев командасы айылдан келген жигиттер. Аркыбет болсо Турбай Кулатов айылдан келген жигиттер. Топ берүү Кулатовдон болду. Биринчи эсептен Кулатовдун пайдасына болду. Эми туугандар, мен оюндун башында бир аз тартып коем, анан буюрса акыркы оюндарда ким финалга чыгат, анан буюрса биринчи орунду, экинчи орунду кимдер алат, аны дагы сиздерге буюрса маалымат көрсөтүп берем. Onlar oyunun başı şunday oldu. Bursa emin finalda görüşürüz. Sevdegende her bir oyun tarkan bolbay kaldı. Mesela şunday. Osmo var. Harika Osmo. Bursa keyinki oyundan жолукканга чейин эми финалдан туугандар. Кызмат болуп башкалып бир аз чарчап турабыз. Анан толук оюнду негизи тарткан эч болбойт окшойт. Оюндар чыгарылыш кызмаак болуп кетет экен. Так, туугандар, экинчи оюн башталды. Негизи экинчи оюнда Караташ 2 командасы менен Зулкуев 2 командасы оюн көрсөтөт. Беркибет болсо Караташ 2, Накыбет болсо Зулкуев 2 командасы. 2 командага тең ийгилик. Топ берүү Караташ 2ден. Her bir oyunun negisi baş-başını dışına tartıp vereyim. Oynayan komandalarsa. Так, экинчи oyunun başındasında Karataş 2, Zulkуев 2. О, Макс, üzüksün basın. Ушундай oyunun
башын тартып береді ар бір команданың ше. Дұрыса кейінгі ойын тапады. Bir top. Крес ойын, крес. Зулпуев жана Караташ. Аут. Раз. Давай. Mına şaşma güne. Çön kendi. Lan. Так, туғандар финалдық бетте Тоқтамас Зулпуев айлы менен Кыргыз Ата айлы биринчи орунга ойнойт экен. Азыр бурса акырында бир аз дагы оюндун башын тартып берем. Анан негизи сыйлоо аземинде калганды туткан туғандар. Себеп дегенде эми ушундай нерсе болуп калды да, туура түшүнөсүздөр. Ошого оюндун бир башыны тартып беребиз. Халыс Караташ айынан Максат болған ойыншы. Максат досубуз. Бурса азыр ойын башталат. 1-2-ге ойын. Ишкырык жаңырда топ көрү Зулпуевтан. Зулпуевта 5 ойын чыккан. Birinci pay Kırgız Ata'nın paydasına 1-0. Bekbay. Şavulda oldu. Bekbay. Hayroda Bekbay'dan mutlu cevap bu.
Bugün ушундай oyunda связканын ролунда ойноп атат. Байланыш болчу. Kosma var, kosma. Ortadan. İşte kötü sonra. Bak onlar evi vursa akırında koşudan. Kim jengdi degan. Ve bayağı kondurup koysa boldu. Yigitler bizimcha kelib, voqeani bo'lib, sizlar o'ynayotganlarga rahmat. Futbol bo'yicha bayirli o'rinlarda 3-o'rin olgan uchun Polat fayda bo'ldi. Polat. Futboldan Polat 3-o'rin ekan. Ya futbol. Tamam. İlgilik. Yaxshi bo'ladi. Teşekkür ederim. Молодец. Tamam. Oldu, tartib koyarız. Oldu. 3-o'rin Polat futbol bo'yicha. Futbolda 4-chi mestamizdan bor ekan, Zulbuyev 1. Burçak çıkarıyor. Adam ata geçti. Zulbuyev ega 2 mestan. Bassana Cayna, hayır bassana. Ya uyalasın bassana. Otur. Oldu. Ya Anarbek. Sürüp koysan al bakayım. Dökül bu. Gol. O beri canım. Kesin gari. Birinci mesta Karataş, ha. Birinci mesta Karataş dedik. Karataş şampiyon birisi var. Hazır. Yani futbol kandidatın bir yer. 4-chi mesta Karataş. 4. mesta. Voleybol mesta. Karataş. 3-chi o'rinda Zulbuyev
Ya Başar. Yusuf. Bas. Ya bir hava var. Üçüncü mesaj. Gel süratga tushib qolgan. Süratga tushib qolgan. Bo'ldi. Ikkinchi mesda. Qirg'izota ikkinchi mesda. Qirg'iziston yigitlari. Sabır. Ercan, buna qatordan tizilib qo'ydi. Tamam. Birinchi mesaj. Bugungi o'yinning chempionlari. Burchga ikkita bergan. İlhan kamyon kaldı. Orta çıktı. Orta olsun. Nasıl etti ha? Berak qara, Nurchek, berak qarang, bo'ldi. Bo'ldi. Eng bitta darvozachi Abdijalilov Baxtbek Sinanan. Abdijalilov Baxtbek. Ular. Eng bitta chavulchi Abdulasoğlu Almanbek. Chavulchi Abdullah. Özüm degan harakatda o'yinchi Sirajitdin o'g'li Minajitdin. Voleybol bo'yicha. Ikisi voleybol bo'yicha. Eng bitta chavulchi Tamallo'g'li Abjon. Qirg'iziston Oqbuloqdan. Talaybekov Murodbek. Tosmochi. Talaybek Murodbek, ha, o'zi. Birindikte jürülüzde alıp da ağırlığı nasıl olsun dostluğumuz bulan da bekemde jürülürsün ha. Şu çalı vaktılarda ülkelerine çoğun rahmat olmasına. Hasanova filan Hasanova. Keyingi o'yin ham buyursa Ko'kjar bor edi. Sizde.